Lekgono le Nyokgo Treating and Projects LTNP e tlisitse movie wa o iphihletseng ka mo Waterberg High School. Akiligwi la ke morawa ga maredi ya ke tlwasele le Nyokgo Treating and Projects ke company e re tlileng ka yona e tlisitseng movie wa o iphihletseng. Halala Waterberg halala aye o iphihletseng aye Refile ke mongwe wa baetapele ba Waterberg gomme re tle go leboga o iphihletse ka ge e kgonne go re thusa gore re kgone go kwisisa bokae gore re kgone go ngwala tlhatlhobo tsa rena tsa mafelo a ngwaga ke tsa magareng wa gabotse. Yo mo ke tsatsi lebogang wa sekolo sa Waterberg. Nna nka rata go leboga ba o iphihletseng gore ba tšee matsapa a bona gore ba tle mo sekolong se sa rena sa Waterberg gore ba tle ba re rute ba re bontšhe ba re tlhatlhobe kae ka buka ye le movie wa o iphihletseng. Re leboga movie wa gona gomme re ithutile tseo re be go sa di tsebe le gono ra leboga. Aye o iphihletseng aye